Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona. At aga La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adu ti pakababalawan ti asawak. Takasla kanu babae analaing asumao. Uray ngamin babae kat kasinong bat na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bagbagaam man je asawam, Alona. Apay ayan nanang. Makisinsin nung bat kadagiti babae ije paggapasan, saan nga agpaatew. Anya ngay mananti makagapo nanang. Makiinnagaw mo't iti pwesto. Gapon sa alinong ti pwesto dagijay babae, kat kayat namutan ti makisinlukat. Ay unay matan ni Alan. Kasla babae jay asawam, di na pampanunutan a babae jay kasungsungbat na. Ala, bayan nyo nanang takasaok inton sumangpet. Alaman anak ko, tapno saan amang ibabain jay asawam. Anya manan jay bagbaga ni nanang anak kisinong bat kay ti babae. Bagbaga man dya inam, tasan unay nga agbalin at chismosa. Nagalas tanday ta nga ibagbagam iti inak. Tandaanam nga inak day jay. Isaksakit na kalaang gaputan nakababain ti aramidam. Anya ko mati nakababain nga aramidag, sika Alona. Makiinnagaw ka iti pwesto kadag iti babae. Sigud a pwistok di alalaag. Napanakla ang iminom. Inagaw damutan. Kat binaybay amlat ta kuman tababae dakit nga rod, nakisinsin nung bat kakit den. Ay kat naglaing dan, no kasta akanayon ti aramidan da. Gapo ta babae da, pagbigyak idan. Kasta ti gentleman ako nada lakay. Ay, awan kanyak dagita. Agpapada tayo laang a tao. Awan ti special kada tayo. Day takot ti madikan ka. Saan ka pabagbagaan? Gapo, tawan serbi ti ibagbagam. Anyamat ang di asawang Alona. Apay Paula, Makiinnagaw iji pagsakduan. Ti kayat na, iso ti umuna nga agsakdo. Awan mo ti akin kuko iti dayjay, taubog mo't anaggapo iji bantay. Agpila kumamot saan aji iso akanayon ti umuna, uray kitaan na nagatidog ti pila. pasensya kayo lakuman ni asawak. Bagbagak to hinton sumangpet. Alaman Alona, nakarumot ti aramidon nila kay mo. Agpapada tayo mo't amin nga agdardaras, kan adu ti aramidon na. Ala, siya kung ti dumaw dawat iti pasensya, Paula. Imbag ka pa'y tanalaka ka akasasao. Di asawa mo nga'y, iso ti kasla babae. Naglaing amakisin nung bat. Bagbagak matkit di akanayon ti asawak. Di nakmat dengdenggan. Naglaing nga agrason. Kasta mo ti aramid nila kay mo. Saan nga agpaaba? Anyaman ang ti inaramid mo ija pagsakduan aya. Apay, ipagarup mo ako kwamday jay. Isu akayat mo kat sikat ti umuna nga agsakdo. Ay, naglalainganan dagita at tao. No agbagyo, siyak akanayon ti mangisimsim pa iti house. Di daman la isimpa. Into na isimpakon, agsasarunudamatan asumakdo. Wen angam syakmat nga rod ti kasauda. Awan kanu ti akin kuko iti dayjay nga ubog. Isu nga agpila kamot Ibagam asyak ti kasauda. Maabak da ngamin kat, no siyak ti kasinungbat da. Makipila kalatan lakay. Kababain ngamin no kasta nga adu ti pila kat saan ka ngagpila. Ay, naglaing dakit di Ti lamang namnam ay ti amuda. Kat siyak mat ti para simpa iti daydi pagsakduan. Wen ngamsigo danday ta pagsakduan anabangunan tayo ditoy. Isu asaan mo ako kwa. Un nga road, ngam siyak ti mangas asikaso, nalawag. Talaga ka di akas di ti ugali ni Manong Alan, Manang Alona? Apay, anya ti ugali na? Kasla ka na yun anapudo ti ulo na. Apay matanak ko nam ti kasta ading ko. No ngamin makakita iti agragragsak.
Kasla nasakit tinakom na. Ha? Apay mo't anak ko lang tigas ta. Una, tag-tik-tik-tuk kami lang, mat kadagiti gagayim ko, iti asidag ti arubayan nyo. Tanalawa nga rod ijay apaset. Nagungot kit din, idi lumabas. Anya timbaga na aya. Day talaong ti paglaingan nyo. Day taaggarampingat. Anya nga iti maganap yun di tangar aramidon nyo. Kasla kayo agbiribirok iti mang sirpat kada kayo. Agawid kayo kit din. Tamapan kayo agdalos iji babalayo. Kunana! Ay na, saan nyo latan apan pansinan? Takas jay talaga ti ugali ni manong mo. Una, ngamsaan mo't anain kalintugan ti kasjay. Siya kung ti dumaw dawat iti pasensya, Daisy. Uray nga min siya. Jak mabagbagaan ni manong mo. Tasyak mo ti kagura na. Awan gayam na no kasta na laeng, manang. Apay api na ba inamananda, Daisy? Kanda giti gagayem na. Ay unayin. Tunggal ka di agawid ak. Adda maibagam abasol ko. Sika, aluna. Katagpay sumat nga men. Apay aya atila pakibibiyangam. Mabwisit ang ngarod amang kitkita kadakwada. Jay agpakyot iti sango ti kamera ti aramiden da. Apal mun sa laang matday ta. Anya ngay kumati pa kasignaram. Agpakyot ka matano kayat mo. Ay, saanak nga agraraman. Awan ano kastam laang lakay. Awan mayat nga umasidagkan ka. Awan mayat makigayamkan ka. Awan bibiyang ko. Apay, no makigayamak, mapakanak nga rod day taagayam ko. Ay, amangan no isupay kid di ti mangirubo kanyak. Ay, talaga saan ka mabagbagaan, Alan? Isu asika, tangay siyak ti mangpakpakan kan ka. Siyak ti kampyam. Saan kat adagita atat tao nga agipulpulong kan ka? Apay, nasakit, tinakam mo amang pakpakan kanyak. No awan kumati awir ko nga anak ta, mapakan kumat ka ti bagbagek. Awan imbagak, anasakit tinakam ko amang pakpakan kan ka. Ti kinunak, siyak ti kampyam, taasawa na kat nga rod. Nga uray si katikam malay. Usaram tautak mo, tapno ammom, no asino ti agkamkam malay. Anya? Napanan ti asawam, Alona. Aldawon ngam di pa'y nagawid. Napan nagbilag itiirik nanang. Mayat nga agpayso ti init na. Mayat ti agibilag itiirik. Wan nga rod nanang. Kasapulan mi ti agpabayo, tawan bagas mi. Ay katwa na anak ko. Nasaya at magtani. Napigsa ti darang ti inay. Alona! Pukpuk kawan na ka ti asawam. Ay dumanon ka dito'y balay, lakay. Tapno di kag pukpuk kaw dita. Ay. Mapan mo man ibagak ni Paula, ta ipagod daman dagiti manok da. Ibusan damat dagiti ibilbilag ko nga Eric. Ay, sukat aban bantaya kon. Ay, nanang, ubaan nyo pa'y man ni baby. Tamapanak iti balay da, Paula. Iyag mo nga raw. Ibagam, ano di da pa'y ipagod dagiti manok da? Pilayag. Ay, anya ka matan, Alan. Mangrugi ka man ako nakon. Urayom latan amay pagod da, tamapan kon ibaga. Adda ka mat Alona, anya ti masapul mo? Pangaasim man, Paula. Taipagod yo ko madagiti manok yo. Tamanganda iti pagay nga imbilag ni Alan. Umanay man apag-aburidwan nan. Taiso kanula bambantayan nan. Ala, sapay awan nila kay ko. Di pa'y simangpot. Ibagak tulatan intun sumangpot, taipagod na. Sige nga rod kabsat. Agyaman ak Pakibagamlangan ka ni Alan, taurayot biit nila kay ko. Wan kabsat. Sige nga rod, tamapanakon. Napanan ngay ni Alan, nanang. Ay kat nagsubli ijay binilag na nga irik tabantayan na kano. Nangan laeng sa pimanaw manen. Sapay ko na ni Paula nga awan nila kay na. Urayan na kanupay asumangpet. Taiso ti mangipagod ka dagiti manok da. Ay sus, amangan no intun madamdama. Pilayon nga agpayso ni Alan dagiti manok. Makamumot na nanang. Luiso ti amuna anasaya at diso. Apay day ta manok, lakay. Pinalapal ko. Kat, ay na, napurwak mo ten.
Ipan mo man kit di tabalay da Paula. Ay, mabainak. Anya nga iti bagak. Saan ka de? Anapan mo imbagang ipagudda. Wan, urayan na pa'y kanu asumangpet nila kay na, ta iso ti mangipagod. Ay kat basuldan Ipan mo latan. Tasayang mat no ibalang ko. Sikan ati mangipan no kayat mo, mabainak. Di siyak. Ay, pang-asim la kay tatanangom ti makisao. Di ka man makisinong batan. Ay kat depende No agungat. Ay kat agungatak mat Kat agpasensya kalatan Anya aga po ngay. Apay, basol ko? Basol da Tadidaan mo nga ipagod dagiti tarakanda. Ay, naggagat ka makisinong bat. No nagpasensya ka, di nabibiit amalpas ti tungtungan. Agpakalaing kaman ako nakon. Di ta kaman langan. Saan ka di nga imbagakmat nga urayag nila kay ko asumangpet? Sana ipagod dagiti manok mi? Ay, pasensya kan, Paula. Nalawanan ka nun nila kay ko ti manok mo. Isupay tadaganas na nga agungat. Kat napatay na lang arudon di manok mi. Kat imbagakmat nga agpasensya latta ko man. Ay na, saan ang nagpasensya kabsat? Nakisinong batmanan. Ay, baklan samad di asawam. Anya? Naglaing ang makisinong bat. Babae laang ti kabailan na. Adda kasaran di tadaya inton bigat, alona, alan, mapantayo tabi nagaanak met ni Kumari Kureng. Sige nanang. Awan mataramidak inton bigat. Isu mapanak mat. Kakaisu na amalanitan man ti subil. Ay kat agkukuyog tayon tun nanang. Dagasendak tulatan ijay balay Anya nga oras nga nanang. Kat sakbay ti pangal daw Alang arod nanang. Agyaman kami, iti umayo pa ng ibaga. Nalpas tayo nanangan, mabalinan ti agawid. Madamdama pa'y mata. Gaputan nalpas tayon anangan, agawid tayon. Ay, makaburing man nga road. Aguray ka, tagbuya tayo pa'y mata. Agbuya tayo no, anya ti sumarunong aramidan dagiti agkasar. Oo, anya nga iti maganab mo. Ay unay kan, aya. Agpicture tayo man pa'y manang aluna. Bagla nga ada remembrance tayo. Ay, wan ading ko. Makipicture kamutin kata kami manong Alan. Saanan? Nukas tumot lang iti picture mo, apanay filter. Anya ko mati problema iti filter manong. Saan mo't adakas? Kaputa inaramid da nga usaron. Wan ngam makapapeki mat. Kunamlan na pintas, ngam no makita iti personal, ay na, kaslamat gaya mapa tiropa na. Kasano no makidit ka. Di makigtot ti kadit mo. Uy, Alan, gusto man dayta? Manong, no agposak man iti naka-filter a picture ko, para iti bagik dayjay, saan para iti kadate ko. Tawan planok a makidate, iti naamamok lang iti FB. No saan mo kayat abuyaan dagiti naka-filter a picture ko, o di i-black naklaang. Apay akasta ka, manong Alan. No siyak ti makakita iti naka-filter aro, bakit maragragsakan no napintas da? Sikakot saan? No di kat masursuron ka. Siguro, no sikat ti agusar iti filter, saan atumalab? Nagadupay lang ipagbagam. Agraraman kakit di apumintas. Ay na, Huston Daisy. Di kan makisinsin nung bat iti dayta a tao, ta saan ka amangabak? Bakla dayta, tababae laang ti kabailan na akasin nung bat. Ay, umay kan, Alan, agawid tan, mangibabain kan ditoy. Ay, wala niya. Amangan mat ngagpay sunog bakla ka, manong Alan. Manang Alan, kunam Ay, salbag kayo kit di. Kita kayo manlangan. Apay man ngaminan anak kisindong bat ka ni Daisy. Anya ti problema mken kuana. Masurunak nga rod. Tatunggal lo katak ti cellphone ko. Katropa na naka-filter ti makitkitak. No saan mo akayat amakit kita? Di i-unfollow wano i-block mo latan? Saan kat anak kisindong bat ka? No pinatim ko madya imbagak nga agawid tan. Di sa anak ko maanak sinungbat.
Birbir nga sandakan iti bakla, gapo iti dayta nga ugalim. Ay, makapasoron nga rod. Diyak kayat ti mabirbir ngasan. Sa anak abakla? No saan mo akayat ama birngasan, isardeng mo ti kasta nga ugalim. Manipod binirngasan da nila kay ko abakla, nagbalbaliw metten, Mr. Longley. Saanen amakisinsinubang kadagiti babae, banag apakaragsakak matunay. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona iti daytoy apakasaritaam. Talagang amin amadi akitaan, at ilalaki kat nalaing amakisinungbat iti babae. Ken saan anasaya at apakibibiyangam tibiyag ti padam a tao. Kat hustumet, tanagbalbaliwan nila kay mo. Iti kasta, awan meten ti pagproblemaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mo direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.